ملی مجارا سرکه مجارا گرنگ دریا گشتیا کرد هر واحد هر میدهجی من پیشکشی و ذکر گود آسان دولتی دهجی پیام عبدالله جلان با وایی که گشتی پیشوازی لی هاتکرن شروع کاری سیاسی مصطفی شفیق لاستودیو کردستان 24 میوانی من بخیراتی که مصطفی سپاس بو بو تماشاوان ما که مصطفی پیام هاتراک هاتن ایرو جالی شاندا ایمراله yani bu avayı ki güçlü peşvaziyeki gerimli hatakirin hem de asla heremide hem de asla nav devleti de tübeyi peyami çavadan. بله طبعا دمك بو چاوری به پیام دهات کرنه و گلک باکی دیجی پیواژوی چند ماه کاجی هبو لسر و گفتگو دانستاندن با آلین کو پیوندی بدری و هیا اف دانستاندن اف فکرین جدا جدا چند تأثیر سر و پیام بو ام نکارن نزانین چاوا بویا لی داویه دا ایرو او پیام هات راگیاندن پیام بگشتی یعنی بانگواز هم کارم بیشن بانگواز بود بانگواز دا چند خالکین گرینگ به من هبون خالک سرک اوه کو پیشوازی هاتیه کرنی کو از بینم او پیشوازی گرم لآشتیت هده کرنی یعنی بگشتی چرا گشتیا ترکیه چیا کردستانی چیا ناو دولتی و یا هرمی پیشوازی همی مثلا راگرتنا شر و آشتی دا پیشوازی کی راست لیته کرنی افتشته کی راسته تشته کی جدایه حتی به درجه پیرامه بانگوازی لی PKK هاتیه کرن PKK مصطفی نها yani بگو من پرسال سرکه و عبدالله جلان دیجی PKK کنگره خود آمزرینه کنگره خود گاوا پیکانی خو حلوشی جبرگو yani اگر اینگو PKK هاتی درست کرن نها بداوی هاتی هر واحد بیشه دیوی PKK چک دینه سکنا PKK گورا بحوریات چاواده ده نها پارتین سیاسی رکخستنین سیاسی حتی رکخستنی چکداری جد کردستان دا جبوی آرمانجه کی پرسا نتوکی حتی براستی شف چند جار جیاز بیجم گوتنا پرس جبوی کردا غلطه دوزا کرد هی دوزا مافی کرد هاتیه خوارن هاتیه پیشیل کرن هاتیه تنه کرن هاتیه انکار کرن ev da'waya ke doza ke em ve doze dikin partinin siyasi bo ve dozetine atna avakirin peki kevit yan partinden mi hatta şerri çakdari boy kurda demek ki meşru bu boyçe çünkü ne mecali ahaftini ne mecali nivisi ne mecali propaganda ne rekhastini ne difa'l khakirini ji kurdara ne iştibun dadge yan hukuk tiştektune jiber ve Kürt mecbur bu, jiboy xolmanber var hemi zulme bu Paris'e dez bavê çek jî. Yani çek penageya axîriya Kurda bu. Jiboy vê evane heta evê wek armanc na wek araç, wek çi dibêjinê wesîle rast e. Pêwîst bû Kurda bikin. Partî ji boy vê ne. Partî dibe bên avakirinê dibe bên helweşandin jî. Lê di peyamê da nûxalekî heye bi qenaeta min cî helwestekirinê ye. Yani ev her du xala ez pêra me, ez neldijîme. Lê xala giring tu derê de dibe mafê otonomî, mafê federalî, mafê serxwebûn û evan meselane nayên nîqaş kir. Yan jî dema wan nemaye. Ez vê derê de pêranîme. Yani eger ez bangewaziya berêz Öcalan bikeme du qism ez ê qismê yekî bêjim tamam em hemî pêrane. Qismê aştî serçava ragirtina şer niha pêtiviyekî ye heta direng me gelek jî direng me. Helweşandina hizbêş ewan hizba xwe ye qerara xwe ye rojekî ava kiriye pêwîstî wê neme dikare helweşîne. Lê qismê din Kurda mafê otonomî jî heye, Kurda mafê federalî jî heye, Kurda mafê serxwebûnê jî heye wek her milletekî dunyayê. Kesek nikare vê qerarê bide Kurda ev mafa bîne. Yani ev têgihiştina min e taban dibe ku kesekî dî wî şeklî lê nenêrî. Lê ez bi wî şeklî lê dinêrim. Dibe ew heq ji Kurda re bêdayîn. Kekî Kurda re bêparast. Peki Mustafa ev peyam bi awayekî destnivîskî jalî Abdullah Öcalan hatibû nivîsandin. Ev behs
من تيدا نخواندي يعني بحثا بله د ناف پیام دا وسا دبیجه دبی سرخواب و اوتونومی فدرالی سرخوابون دبی اف مافانه ایدی وکو بیج مدلی وینه ما يعني نپیوستن يعني بحث ناینه کرنه به شکلی از وی او نابینم از جیدا نابینم راست نابینم او دبیج ملت کرد را بکرنه یادن مثلا اوی قرار داین جالی کی را دبی کنگره خواه بکن بله لی جالی کی جی قرار دایا کما خواه حلوشینه بله نه او کنگره او دم بوشیه گوته گو خواه حلوشینه و جیلا سلاح جداینه اوی کنگره قراری چه بده گلو اوی قرار باش بوی پیواجویا پراکتیکا و یعنی عملیاً اویا پیک بینه از نظرم او دمینه سر کنگره وان گاوا گوت اتمسفرا حريمي روشا PKK دنرخينة يعني PKK دكاريج في بانغوازيا أجران ربيجي نا أسبيكنا أس باورناكم أجر مروب للسروشتي لطبيعتي ريك خستني بنيرة ريك خستني كي مركزي طبيعتي خدا للسر بنجه أجلان هاتي أفكرني يعني مركزي أجلانه و اوجالان وک قبله ایدئولوژیک و اویجی هاتیه دیتن جبوی وی از باور ناکم دجی درکتنه کی وسام مزنه و دبک ود هندری خدا خلکی کی ضعفی ناراضی به لوک بریارنا وک منگو تتا زمین دیجی هست یعنی ام هموج اجید قدامه کو ریکا چهار سری با آشتی و راگرتنا شر از بخود قدامه حتا داوی از نل دجیمه لی اف پروسه دی چاوابه دوی پیامه دا نبحثا کردستانی من ندید نظام حتی گوتن بلا من ندید نظام درست یعنی اف هندکی جی گمانه جی پرسیاره روزت پیشی آمده ریک خستنا پاکی سروانه اوی چاوا حلوسته کی نشان بده به قناعت من دمینت وی داره دا اوین کو پیشوازی جیل پیامه کریه لحریم کردستانی گوترس اروپا همیاجی تأکید سر بکریه لی از جار دیدی بیجم 1923 حتی 1938 کردستان شرکی مزن سرهلدان مزن تدا جیان کرد 1938 ترکال سر چای آگریگو اف کردستان مدوی داره دا وشارتیه لیج 1950 جوردا جاردی کردستان و حرکا کردی جاردی کفته میدانی یعنی ام بیجن اف PKK و حرکا کردی و سیاست کردی نتیجه و سیاست کل سرکردهاتی مشاندن گلو اف صدم جهول رابونه که افرو اسم کیوان ام کارم بیجن هم شرط ناف دولتی هم شرط ترکیه هم هوشیاریا کرده اف حتی حد کی ام کارم بیجن قسم کیوی ام شین بیجن ریج ویرا وکیریا که ام به سیاست يعني سياسته كي ديمقراطية يعني سياسته كي فكري بش ان دعوة حقيقة كي مصطفى يعني ايرو رومالي كردستان 24 هم باوای کی برفره گریدای وی پیامه بیگومان جبرگو جاره سرکد رایا گشتیا کردیش نها دیتن اوه کو پشتی کنگریا پکه دولتا ترکیه جی هن گاوان باویجه لی حتی ویده میشی لی هیویت منی حتی گو بریارا پککشی درب کده دیتنا تل سر وی یکی چیه کو تیگو تنشی کو دولتا ترکیه و عبدالله öcalan yani افساله کجی وی پروسیی لسر کارتک اف حتی درکی مروشی قبول بود یعنی اگر جوی بانگوازیه جوی گاوه و اف يعني راكرنا همي بربستان لپیشیا آشتی و چارەسەریە کی سیاسی و گەلک تشتێکی پیرۆز ئەس دەبینم و ڕاستە لێ ئەگەر بەرەواژی وێنا نەخێر تەرەفێکی دوێ هەر تشتی بکە و تەرەفێکی حتا نەها لەسەر سیاسەتە حتا بەرینەها یا ئینکارێ دەوام بکە بێگومان نا ji ber vê dimîne li ser gavên piştî wêne ez bêjim hêviya me hemiye ew e ku eva zemîne sazî be ji bo çareseriyekî siyasî rêxweşkirin be ji bo çareseriyekî siyasî baştir ji bo aştiyekî ku ev pirzgirêk yan ev dawa ku em nav lê dikin ev dawa bi şeklekî ne bi sîlah
به شکلکی سیاسی و نرم بیچاره سر کردن. يعني وكي كو تديار كريك كي مصطفى يعني تيكو شري دوزا كرد بيقومان حتى شار سريا دوزا كرد يعني حتى دوزا كرد هذه تيكو شري دوزا كرد جدي هذن وآلين سياسيين كردي قوة كي تديار كري انجاما نشار سريا دوزا كردن دوی مجارده يعني پروسه که گلک بالکش لحرمی تیجیاندن کنجکتوره که گو کرد درایا گشتیا جیهانی دنه الگورا بحوریات يعني جعالي کنجکتورا ناف دولتی وجی آویتنا پینگا و کوساده دمه کوساده چند راست و تو چواده از شرطن کد هرمی دا چیبم تایبتی پشتی رودان غزه و لبنان و سوریا ظروف کی نو هاتیه يعني هاتیه پیش اف ظروف چاو امرو لدنیره حتی حد کی باش برجواندی کرده دایا من بريجي قلت از قال ويما كو دوزا كرد تايبتي لباكوري كردستان د مسئله چاره سرکرنا سیاسی و آشتیانه دا درنگ مایا تابی از وی همی اوباله وی یعنی جی وکی دبیجن ویت اوی نخمستوی پکک بتنیجی نخیر شرطین دولیجی رولوان هبون سیاستین دولیجی بالانسی اویجی دا دوریم ترکیه بخواجی سیاست نافخویا ترکیه جی دور وی بکو يعني بحما آلیان نکاری بون ریا چاره سریا سیاسی و آشتیانش به مسئله را وکن و حتی 45 سالی دریج بو لی یه اساس که هم دشار دا رول لیستیه کردن پککیه و هم جی که آشتیجی پیگوینه دیسا جاره که دی کردن کرد پیوسته چاوا ما فداکاریا مزن کریه ما خونه کی مزن رجاندیه ما قربانیان گران دانش بوی وی اوی دویج بوی آشتیجی ام وی فداکاری و قربانیه بکن چونکی ام محتاجی وینه ما بيت بيبفيا دفي ام فينا بكين اس باورد كم بيامن كو هي زيادة السيرفي اساسي بن انگو داخل سرکفتنا وی پروس لي اف بروبلم تاني نعمه اف بروبلم يا هرمي يجي يا دنيا يجي حتى حدا كي مزن يا تركيا يجي يعني تاني جو كردا فداكاري خواستن او جي حقيقه كي دي شو جوان تذكرني قالوا ترك زرارك تركاش بشريديتي بكيمتي حسبان ده حر آلی دا هکیش کرد ترک ملت ترک جبوی کو وی ریل وی خرابی بگره ضرر بنیوی دا جی بزفره يعني شو تكرني أبرو دوي أم في برسيار الوان بكين أف ملتين دورو بري ما أفين كو برسا كرد خورا نكرنا عبرات عراق سوريا إيرو تشواز إدا جيان دكين وان زرر جوي ندي تيجلو بلي وانا حميادي تيه ناو دولتي يعني زرر كو جوي برسيديتي نهندك جبربي يعني تاني أفدا كاريش كردا خواستن أو جينا حقيقة كدياش كردا تكرن أمي في فدا كاري بكن لي بيوسته آلي ديجي هاف كار منش كوي كردا كو أف برسن بأشتيانه بيشاره سر. قالك سپاس بوده که مصطفى شفیق الكردستان 24 میوانی. اسپاس واتكم بوده.